News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisid na. Oh, wow! Ano na po ta? Machong bungkag sa tanan. Happy Wednesday! Oh, happy feel lang. Smile lang. Bawal may stress. Mama! Ang stress, nakamamatay ang stress. Oh, diba? Oh, bawal lang makwatro. Kay dapat lang sa stress. Oh, diba? Oh, 1, 2, stress. Oh, correct, happy. Hello! May butag! O, di ba tanan, no? Ginoo ko, nakapamaon na, nakamaritis na, nakachismis na, naka-snacks na. O, siyempre, assalamualaikum, buenos dias. O, siyempre, God bless. Siyempre, wow, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Stand by. Siyempre, good morning. Good morning sa mga pinalanggang mga teaching personnel. Wow, di ba? Ato ito lang i-greet atong mga teaching personnel, di ba? O, siyempre, sa mga pinalangga o butan nga estudyante. Happy morning na Joe, correct? O, siyempre, wow. Ato lang i-double check, be. Sa correct. Wow! What? 48 days na lang! 48 days na lang! PASKO na! Wow! Bird machine. Ano sa baron? Sa baron? Wow, 6 na lang! 6 na! O, diba? 6 na! 10 days na lang! 30th month na nila! Uy, ang hardworking! Grabe ka, linya-linya na sa logbook! Tampa-tampa lang, kay mulayas man. Grabe ka kay hardworking! Wow, ang hardworking! Kalakaw na! O, di ba? Sa una, layo pa ang 13th month sa office lang. Dili isoroy ang mga mimo. Karon sa isoroy. Very much! Sa una, di magpainit. Kano magpainit? Mona! Kulirit mag-uoy. Ang maigo, bulsay. Dalawang beses na yan! Sorry, God. Ay, aroy. Aray, mabuang ko. Hello, good morning, may buntag. Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Wow, live na live ko sa akong Lando Bisaya ron ha. Wow, ingat-ingat lang. O, siyempre, diba, sa among text line. Replay lang among kuha na, among live sa among FB page. So,
Kay tungod sa di mo mag-live kay tungod sa data ba di mo ka mamina lang mo sa radio, di ba? So text line na mo sa mong YouTube among i-replay ang pod. Og syempre ang among text line among kalimot ha ang 0975 0723 so di ba? Og dili mo ka text among text line kay lisod kay pagsulod no nasa Ginoo. Kay lisod ang signal basta diri sa sulod sa among kuha kay oh. Tungod sa kabugnaw sa aircon ba, mangurog yung message. Uy, nagsign-sign na siya. Uy, sana all. Si Sir Day, mutago na lang. Uy, inspect na siya. Wala istorya lang. Wala ka tayo tol. Malingaw lang to. Di malingaw lang to. Kaya, kugihan ang mga kuano. Siyempre, kugihan. Balik to ta kayo. Nindot ko lang mong kuano. Nindot gyud ang among OIC karon, College President. Wow. Hello, good morning, sir. Sir Roderick, good morning, sir. Di ba? Ang kugihan, matinabangon, masinabtanon, di ba? Wow. Believe ko. Wadyo ko'y masulti sa among OIC, di ba? Ayo forever. Joke lang. Siyempre, good morning, sir. Siya po na among Vice President for Student Affairs and Services. Good morning. Good morning, Adsar Usman. Good morning. Shout out, sir. Happy birthday. Shout out. Happy birthday, Ma'am Gina Marcos. Happy birthday, Ma'am. Birthday. Live what you want and want what you live. Katong isa lagi kay motoy gana ni Ma'am Gina. Katong isa. Di ba? Katong isa. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Hello, Ma'am Gina. Ingat lang. God bless. Stay healthy lang always. Wow. Ma'am Gina, alam na, pag may gusto, may paraan, ma'am. Uy, sana all. Mga 5 lang ka, Flavorite burger. Hello, Ma'am Grace, Joy Tablante, wow, si Krisa Mangabis, Ariso Palumpon. Hello, good morning, diya sa Santa Clara, good morning. Ingat lang, naminaw siya sa Clara sa may, Hello, Annabelle Pagkasad. Good morning, sir. Ingon si Krisha. Arisa Manggiso Palumpon. O yung mga anak. Sa iyang gwapong pana. Di ba na? Good morning. Hello, good morning. Si Nadjer Bustamante. Pa-shoutout daw, sir. Kitay. Estudyante ni Sir Dahay. Wow, ingon si Nadjer. Wow. Santoni Montero, sir, pa-shoutout, sir, sa Pepsi Cola employees. Wow! Wow, good morning. Pepsi Cola, di ba mo sponsor? Nasa nga kuhaan, Pepsi Cola. Basta, Pepsi Cola. Mo sponsor na. Very much. Di ba? Dili sa manitawag lang ha sa 0975073036. Wow! Sina Jerbo Samante, birthday ni Carl Andre Kitay, sir, daw ngayon, sir. Wow, happy birthday! Siyempre ni Santoni, To you, happy birthday to you. I love you, brother. I love you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Kana lang, kay ikaduha na kain gara ka, kana lang, isa lang. Siyempre yung si Santoni Montero. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to Axel o Pepsi Operation. Wow, happy birthday. Oh, dagyan to kayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Okay. Dalawang beses na yan! Oo, tungkol sa kadagan sa inyong kanta, kanga na lang ang mong tig-greet diri. Hello, good morning. Sa mga Bisaya Luzon, Bisaya Mindanao, good morning. Ngatingat ang always, happy feel lang dyan, smile lang dyan. Okay, good morning, Mr. Regan. Good morning. Ang atong headset sa admissions class, good morning. Iyang sister na si Mr. Robert Cago, among secret weapon mo sa volleyball, o siya si Absal, good morning. Dr. Dawisa Sali, good morning. Dr. Arman Lee, ang among Dean sa College of Education and Liberal Arts. Salamin na niya. Wow, Dr. Casalan Chong, ang atong Dean sa College of Maritime Education. Ibingel, Mamalit Apit, good morning. Og siyempre, Captain Molo Lorente, good morning. Og siyempre, diba, Dr. Bingel Mendoza, wow, Sir Kawit, happy morning, Paring Kaloy-Loy, happy morning, Sir Spina, happy morning. Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fisheries and Marine Sciences, good morning. Dr. Alma Frida Lambos, ang atong din sa College of Management and Technology, happy morning lang. Ma'am Pilis Agoso, good morning atong college sister, Ma'am Lulu Altar. Sir Bong Espiritu Santo, good morning. Ma'am Marnit Apit, happy morning ka na itong tanan. Og siyempre, good morning ni Morlan Zambales, ito Raldes, wow, happy morning. Si Connie Dublado, good morning to everyone, amping and God bless you all. Yung si Connie Dublado, diya sa Sogod, Southern Leyte. Og siyempre, good morning. Wow, good morning, may butang itong mga suki, atong mga soking, mga cycle drivers, civil bicycle, kabalabal, mga karinderya, diha sa mga sidewalk vendors. Happy morning ka na itong tanan. Check corrected by. Atong mga soking diha sa Isabela City and Lamitan City. Hindi ba sa Clara, no? Si Beautiful Hana, no? Na-text ako dire, sir. What? Nailolo, sir ba? May hatog bar, sir. Ingon ng manager, lo. Anong gusto nyo? GRO o CG? Ingon si Lolo. Yung GRO, alam ko yan. Pero yung CG, yung CG, yan ba ang call girl? Hindi po, Lolo. Yun, ingon ng manager, di po, Lolo. Ano yon? Caregiver, dapat sa inyo habang bawal ka dito. No, caregiver. Kalooy. Hello, Jerry Garcia. Happy morning. Kanatong tanan. Di ba, Mauna Lolo. Pagpuyo na, lo. Di ba? Ato lang kas barcode, kaya magtagay lang ka, lo. Di ba, Di ba? Okay, Pero at least, no, dili patiguang si Lolo, kaya makalakaw pa man. Nagaliw sa'yo mo, ako gani mo lakaw, gani. Noy. Kasi nga, Noy, unsay mo, Noy. Ginoy, mag-uoy, tiguang na dyan yung taong ko, mabuang ko bayot. Ato ni, di ba? Manay na po ingon diri ba? Hoy, nang iyo nag-text ako diri nga ayaw daw ipreso, ayaw daw presoha ang imong kagalingon sa kagol. Correct. Panglibak pod, usahay panglibak pod hoy para walay kuan ba. Alam lang ang kinabuhi na dyan. Hello, good morning, may buntag. Wow, ito mga suki. Wow, happy morning lang. Dahil na sa mampang kay kusog kayo ang marino diha. Mga tanog nun. Yes, happy morning lang dyan, mga kanindot. Wow, Sir Vicky. Ma'am Vicky, Sir Tony, kay Michael Kanindot. Happy morning, mga tuloy ko ng baling family. Happy morning. Wow. Auntie Mercy Lambaring, James Ignacio, good morning. Labi na, si Chris Ganda. Happy morning ka na itong tanan. Wow. O siyempre itong mga suki diya sa Kawit. Wow.
Atong mga kawit no diya sa Ricodo. Happy morning lang. Kay kusog kayo na Mami Trisitoy. Good morning, good morning, good morning, good morning. Og yung mga happy feel, mga apo niyang mga mga ulitaw na. Andoy siya shin. Mga satisfied. Happy morning ka na tong tanan. Labi na sa Baray Kapitan diya. Sa Maasin, mga Francisco family. Happy morning. Bis Blood Flores Albiar diya sa Dacon Village Zones. Good morning ko na. Happy morning ka na tong tanan. Huwag labi na diya ni Ate Beth Pyron family sa Ayala. Wow! Pag kanindot yung ulit sa kusog dyan ang radya diha. Og syempre, Chrissy, happy morning! O, diba, kumusta na? Ingat-ingat lang. Og syempre, nga tumasok sa Isabela City, labi na sa Barangay Balon. Happy morning lang. Kuya Roel Malihon and your family. O, diba, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Si Ron Cross, Boy Atngal, Titing, Paisan. Og ang inyong mga kudyog diha. O, diba, happy morning lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pero mas maganda pa ako sa umaga. Diba? Happy morning lahat yun, Siyempre mga Tarusa family. Happy morning, Earl Demic Tarusa, my baby love. Kumusta? Ay, wow! Si Lex Villaber. Hello, safe! Safe. Saan Save Poor Rich Man. Happy birthday. Si Lex Villaber. Si Save Poor Watchman. Wow! Diba? Si Lex. Happy birthday. Happy birthday. Albert. Birthday na po. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Leave what you want and want what you leave. Diba? Ingatan Jod, Hello, shout out na yung si Albert Delgado Lampas. Wow, shout out, sir. Sa ICAS Tituan and Sir Dali. Listening karon kusog diri sa ICAS Tituan. Wow, salamat kayo. Ang inyong mga estudyante sa elementary, high school, senior high. Nindot kayo dia ato enroll sa ICAS Tituan. Kaya na dito akong boyfriend, si Albert Lampas. Wala, joke lang. Boyfriend, amigo nga laki, God. Bumutunog, like kayo. Pag yung galing boyfriend, Klaro ka. magaling. Maglibog mo tayo mga tao. May tao, bayot ka ni mga... Tama. May galing ang bayot nga. Ako ning boyfriend, uyab da yun. Saman ka, amigo nga laki. Manasig ko na, boyfriend. Girlfriend, babae nga, amiga. Hindi mo mga 100 mo. I love you, Bert. Magtanong kayo yan! Happy morning, happy life. Ingon si Lex Villaber. Wow. Si Paring Nels. Hello, good morning. Imo ang migo nasa Cebu Airport. Wow. Correct. Kato sa Cebu Airport sa Mactan. Hello, good morning. Di ba, wow, nasa ako mga amigo na. Sila itong tigdala sa mga iro ditong simot-simot. Pag nabay-bayot din sa airport. May bayot ya. Wala bayot din, tol. Check collected by, di ba? Ang sarap po, tol. Ay na di ka diya. Hello, shout out sa LTO office sa Santa Barbara. Ingon si Paring Nels. LTO Laros Tanang. LTO Laros Tanang TOP. Mangunta na lang ko. Og madakpa, checkpoint ba, madakpang tagpulis, asay barato, pulis o LTO? Barato di ang pulis. Mahalang LTO di ayo na Okay. Very much. Mangutan na lang ko kay akong serve, bisikleta man akong serve, bisikleta man go, di ba na? Kung ang pulis ka na masakpan ka, 200 lang, LTO 2,000, basta mahal ang LTO. Very much. Depende sa imong violation. Unang kamo, mga naimotor, dapat kompleto. Side mirror, di ba? Side mirror, ang lights,
Para wala tayong problema inig biyahe. Diyan nga po. Pagklaro ka. Oh, correct. Mo follow ta sa mga traffic rules. Para dili ta, ganun man ay kanindot. Manay mga good citizen of the country Philippines, because the country Philippines, this is my country. This is my country Philippines. Kantang yuyoy. Correct. Diba? Kaya, mana akong balik-balik ko, ako galing makamotor. Ay, paling Nels, ka nagay kaila sa LTO kay mapakuha akong lisensya. Kaya wata ka balo di ay, naday mo kag motor di ay, di ba? Naday baligya nga motor, second hand, pag 1.5. Okay. Naday yung tag 1.5 magkuha, mga remating nga motor, balitay ko. Basta ako gali magkalisensya sa LTO na ko'y student permit lang. Student permit man yung una, no? Tapos, nanang ko'y student permit sa una, wala man. Pwede sa LTO, sir, sa LTO pwede, di mo exam, sir. You are not allowed! Ay, kinuha ko na ingon si Kuano. Katawag yun ang mga teachers. Galantaw si Sir Junior High teacher. Ay, diba? Ay, sa LTO, minimum 1,078 pesos. Kinuha ko, mabuang ko bayot. Pagkapalit na mag-isa ka sakong bugas. Oy, di ba, Mao na, pagbatay-bantay dyan mo. Kaya kung ako lang makamotor, ako'y magkalisensya, ako'y mangitas checkpoint. Oy, pagkitawag ko ni mga checkpoint. Ako'y mangitas. Bantay ka, tol. Bantay ka, tol. Diyan ko na happy lang. Why ka po'y kapoy, oy? Why mo ka? Kanang mga tao nga trabaho. Kinuha ko, ay mo sing kapoy, oy. Kinuha ko. Kapuyon magani, pero padayon. Manay pinakanindot yun. Kapuyon, ako gani. Tama. Di mata kapuyon basta. Uy, di kayo ta kapuyon basta love na to atong trabaho. Di ba? Balang na ka sa office, balang sa Facebook, basta at least wala ka mag-absent. Ay, kiling. Easy. Ay, uy, bala na mo ko mag-absent, di ba? Ano ka na po, anong ginagawa? Ay, alagot mo na yan, ay, ginagawa yan. Asal lang yung mga soke, asal mo matag yaw-yaw, matag great aning to. Ato yung great aning mga soke, no? Good one, basta sa ICAS, tituan ha, di ba? Correct. Dadi ha, junior high, senior high, wala yung senior citizen, di ha, Bert. Sir, slow kayo kagabi si Aw dia. Ay, ingon si Rinaldo, habagat, rapas. Si Aw, kanog slow. Si Aw day. Si Aw kay kagabi, sir. Buhak akong baba. Ano sa, ha? What? Anong nga buhak man, ga-date ba't na? Di ba, lata? Ay, dito sa barcode. Di ba, kayo, correct. Ay, salamat, ha. Siyempre, good morning, may buntag na sa Prince Lechon. Fast food. Happy morning. Ito mga soke. Wow, good morning. Wala. Si Ate Faith. Wow, si Fatima. Si Henry, si Renren, si Marvin, si Master Chopper Ronel. Happy morning ka na ito. Ingat lang, di ba? Siyempre, diyan sa Tano Barber Shop, sa Ilong Sapatos, Mamili ko Glasita. Siyempre, good morning. May puntang na sa El Hombre Sapatos. Wow, ka na minadyo na sila. Si Adres Minyusa. Okay, ang mga boys. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang. Siyempre, good morning. Good morning, may buntag. Sa nagbitay nga radyo. Diyan sa Infinity Salon and Barber Shop.
O, diba? O, inatatag tubig ko. Hoy, social kayo kong tubig, ha? O, diba? O, ano tubig? Ano ito na kayo? Drink water, Jude. O. Ano tag tubig ko, kay social ko tag tubig kay mahal kani nga tubig. Uy, sana all. Di ba na? Boss tubig, di ba? Natural spring water. Wow. 300 ang botilya. Sigurado ba kayo? Sinabi ko yan. Napo dire nada. Unsa sa Lando? Unsaon nila pagkakita og saktong tao. Nga di man sila mo tan-aw nako. Kulirit na sa siyempre, wow, once again po, salamat sa Infinity Salon and Barbershop. Good morning. Sir Ronald diha, Ronald, ilang kasuna, wow. Nagbarber si Ronald, no? Ako mga auntie diha, ako mga igsoon diha. Ako mga igsoon na sa panamalataya, mga sister Rakas, si Anan, si Atang, si Ibang, si Ate Aida, si Lorong, si Faye, good morning. Siyempre, good morning. Si Junjun diha, si Junjun na din lami, si Chimar, di ba? Si Teddy, wow, si Uncle Moody, di ba? Ang guwapito. Siyempre, si Uncle Richie diya sa Infinity Salon and Barbershop at morning ko daw. Nasa limtaw, na morning lang joke ko. Wow, hello, hi tita. Good morning. Ingon si Chanda Escala, si Thunder JC diya sa Southern City Colleges. Wow. Southern City Colleges. Cares ba to, no? Di ba na ganawa, di ba? Hello, Dr. Melabel Rosario, good morning. Hello, ma'am, good morning. Reklaman. Yes, sa Southern City Colleges, good morning. Good morning, happy morning lang, John. Ingat lang, Wow. Hay. Wasa ng bayot lagi. Siyempre, good morning sa Pilanggang driver. Wow. Good morning, Miss Marifi Blanca. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning, Assistant Subnetes. Good morning lang. Yung anak, di ba? Yung mga anak, siya niya, Isabel, si Juan. Happy morning. Nanay si Ding. Happy morning, Ladjo. Ingat-ingat lang. Siyempre, itong mga Pilanggang driver, kay mga gwapo kayo, nag-drive kayo natin mga visitors from... natin mga bisita din, nag-inspect ba ano siya? Hello, good morning, may buntag. May buntag, Jory Balome, si Sebastian, si Dudon, si Jula, si Alviar, Chumin, happy morning, Mother's Day, George, good morning. Mami, Dana po, Dumi Apa, Makoy, Mother Maria Chong, happy morning, kanatong talang ingat-ingat lang, diba? Wow, Atin Jennifer Cruz, good morning. Siyempre, good morning. Sir Rick Villanueva and Ma'am Norma Villanueva, good morning. Okay lang mga anak, mga buutan kayo, Sir Dick McClure, ay Cedro, si Cristel, Kalian KK, good morning. Wow. Mami Umar, Jomar, and Omar family, Ma'am Daniel Yan, Mother Gloria Trejo, good morning kanatong tanan. Wow. Shout out daw, sir. Diba? Kay Dr. Loningning Umar. Wow. Hello, Ma'am Loningning Umar. Kumusta, ma'am? Diba? Kailan nas ma'am nako, diba? Correct na siya, Jessie John Espina. Wow, happy morning. Akong estudyante sa una sa Laboratory High School nga. Mga milyonaryo na. Diba? Uy, proud kayo ko. Ako mga estudyante sa Lab High School dili. Wow, mga attorney na. Diba? Ako, proud ko. Ako mga estudyante sa high school dili sa Laboratory. Uy, high school ako sa una, ha? Diri, ako may estudyante, attorney na, mga attorney, na mga doctor, na mga kuano, nag-abroad na, nagminyo na, nanay anak, nya, ang ilang maestro, bayot lang gihapon. Very much. Ay, ginukuha ko bayot na sa, diba na sa, Sabi ko na Barbie. Hala, sali ba? Sige na ba? Magkanta.
Kanta to, manaygon ko ninyo ha. Manaygon ko. Ay mo kalimot itaw sa akong chika sang 0935-907-1856. So, di ba? Oh. Ay, wala nila makuha. Iba, ikuan binbi. Ikaw sa, oh. Akong chika. Mayor akong Gcash 0935-907-1856. Ay, ano. Ay, wala makuha ni Congressman Kaimer Lasso, Ben. Ibalik. Ano, Mayor siguro? akong Gcash 0935-907-1856. Dalawang beses na yan! Ay, kumaliwalat. Ay, pasensya na sa akong FB ha, kaya di ninyo madunggo ang music. Madunggo lang, acapella lang dyan na siya, di ba? Oh, acapella lang, nasa correct, oh. Oh, magkanta ko, nasa, oh. Okay. Oh, correct, nasa kinabuhi, oh. Yes. Correct. Ano dyan, magkanta ko, eh. Manaygon ko ninyo. Oh, wala akong Gcash, ha, di ba? Oh. Yes! Hello, si Elena Botcon. Good morning, sir. Oh. Bainti. Tag 20 lang kay para dagang kayo. 20. Ang bulan sa Disyembre, kaanindot ka alegre. Nay dagang manay gunay, nga mangayog tag 20. Pasensya na wala mi, kay tindero dili tag diskarte. Ang pitaka wala ablihe, kay wala siya'y tag 20. Adlaw sa Pasko, manaygon mi sa inyo, mudawat ramig 20. Adlaw sa Pasko, manaygon mi sa inyo, mudawat rami og 20 sa'yo. Nako'y kidaygunan sa iyong usa ka tindahan, iyang tang siradan, dayon gumuog mo utang. Pasensya na wala din iya, minaldita mo rarabagwapa. Unya mo sulod sa kusina, kay mo ka siya garinola. Managon mi sa inyo, mudot rami og 20. Adlaw sa Pasko, managon mi sa inyo, mudawat rami og 20 sa'yo. Oh, correct. Ano lang ha? Oh, 20 lang dyan na kinabuo. Tiba-tiba lang good na sa, di ba? Kinabuo. Hello, good morning. Oh, Elena Spinabatkan. Good morning, sir. I see Hoki is watching. Good morning, sir. Ingat si Hoki, ha? Happy morning ka na itong tanawa. Pagkaninot sa Wednesday, no? Ay, salamat kayo mga FB friends, ha? O, sa kalimot ang mga suk, wala ko na kalimtan nga mag-greet ato at mga suki ng minaw doon. O, sa ito mga karinderya, no? Labi na sa Tumaga Bypass. Happy morning, o. Pagkaliskanda, o. Nga ito mga drivers, kulig-lig, habal-habal, o. Mga piyagyo, mga naminaw na ito, na labi na sa Barangay Rio Hondo. Wow! Rapid Guanzon. Yeng Ventura di Kanukutan. Happy morning. O yung mga pamilya. Siyempre, Anila Molina. Yes, Saluyan.
Og siyempre atong suki dahil si Sir o katong nakita mi sa Hamja itiri happy morning lang jud ko salamat to kayo. Happy morning dad Sir og diya sa may barangay Rihondo sa Tagatalina o di ba katong maninda og popcorn nga lami jud iyang popcorn na crispy kayo. Latak na sa mulabay ko mangunguha lang jud ko. Lami jud salamat sa mga suki sa Santa Catalina. Happy morning lang. Wala di ba? Mabuang ko bayot di ba na kinahal. Hala ako Ruben, kayo sa Wednesday karon. Kung ato na nangandam sa ang Ruben ng music pa nindot kayo tong adlaw no. So we start the day with a good vibes lang no. Ba naman kayo Ginoo ko. Smile lang jud always. O di ba? So think positive lang jud. Delete na ng positive nga no ha. Baka positive ka sa HIV, di pa na positive Delete na ng 13th, ha? Delete na ng 13th day, di malas. Kapit na 13th month, di ba na siya, di ba? Uy, sana all. Delete na ng party, malipayon. Labing masakpan ka na kay third party. Joke lang, happy lang. Hello, good morning. Okay, Dorette, Amanda, wabisang nandangay, at Tibit Maria, good morning. Siyempre ako mga angels, no? Shine, Michael Diyos, IC, and Tantan. Happy morning ka natin kanan. Siyempre, good morning, Sir Jos Loria, good morning. Siyempre, Dr. Rochelle Loriaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Happy mga kids. Wow, dahil sa tituan. Happy morning ka natong kanan. Ingat-ingat lang. Wow. Wala pa ko nakalimtan, no? Wala na dyan. Kung na may kalimtan, i-remind lang ko, text lang sa mong text line ang 0907-230-3036. Diba? Labi na sa GNG Tailoring by Castro. Happy morning ka na itong tanong, diba? Sir Paul Miguel Castro, good morning, happy morning. Kami na po kay si Chico, sa Magundo, John Malin, wow. Kapsin, Bibicino, si Dencio. Siyempre, good morning, at Inurba Kulang, Master Cutter. Siyempre, Regina Awo. Ang pinakalamian jud, wow, lami jud kay. Salamat jud kay Mami Arjen Panghado sa imong matcha and coffee americano diya sa Skybox Coffee. Karon to mga to ta karon ugma pa. Ugma pa di ay kano karon kay pagpagutom ko. Kuray ka na sa ugma pala ito Mami Arjen, di ba? Skybox Coffee na sa Upper Julian. Sip sa Malas Batchoy. Diya si Auntie Chanday Bulpardo, Bisayaw MP, si Mamal Jones. Diya sa Upper Julian Lindot kay overlooking Diyos sa syudad. Bugna po dyan kayo dito magabi, no? Lamig kayo magkalughalog dito sa taas. Sam tagakaon ka sa Batchoy ba? Ikupikigo ba? Apak kalami ito kayo na siya. Diba sa Batchoy, Skybox Coffee lang. Halangin niya ako na Ben. Lapas na. Alas 11 na ni Ron. Siyempre, salamat sa kayo. Ang giandam niya ko, Ruben. Diba? Nga mga musika Bisaya. Diba, pagpago. Hello, Peji Amukal. Diba, sa Back Office. Kumaring Roxanne, happy morning. Diba, kulik ko. Hello, ingon si Jim Makapili. Sweet guy, hello, good morning. Thank you for watching. And so, alam mo siya kita lang. Ito na ilambay po na. I love you. Ang mga musika Bisaya. Pagpago na ganon. Diba, ako mga anak, siya kita. Regine! Marino News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Lelo. Wow! May buntag! Ganyan siya, Maniyan sila ba nga? Balag walay 13th month basta nalang kay ate nga muhatag nimo og 10,000, di ba? Butan mga ate. Mga dyan pa makabutan lang kag ate, swerte jugay ka, di ba? Di ba?
Di ba, Ate En? Okay. Jawa, happy lang, Stoy, pagbantay-bantay ng mga new employee, ha? Pagbantay-bantay ng mga bagong employee kay mag-prepare na jud mo kay ano jud mga bagong employee. Mag-prepare na jud mo kay tiyak na isa kayo sa mag-perform during Christmas party kanang mga bago na jud nga employee. Di ba kami mayon ang din. Manayaw tagtanan na sa party mayon po na mga old. Hey, kana lang bag-uwi ka na sila kay mga bata ka na mabag-o bagong ibuan ng panghay mo. Manayaw ang marino. Manayaw marino. Mingo Sir Dahay, ikaw lang Sir Lando mo kantay ko. Uy, naibag-o na si Ruben lay pagkatawi si Ruben. Tinood ko na tinood kaya, di ba? Mga Klaro ka. Boom! Tanawa inig ka. Girls party na mo diri, di ba? Mga bag-o lagi lang manaya. Katong mga bagong ipanghail, prepare na ho. Labihan lang mga wang tigo, mga tigol. Ay, tigol ka lang, mabago na lang kung bagong ipanghail. Siyempre kay Wednesday, galawan na ni Ana. Ato kapalaran. Ang kapalaran sa mga bagong na Tinuring kitang kakaibigan, tol. Mga tawa ko lang cross party, mga tawa ko lang cross party, presentation, lagan yung naiguan di ba, mga anyong employee. Aroy, mabuang ko ba yun? Tumunaghan, ba? Sige na po. Hoy, karang aris, no? Karang adlaw aris, medyo may mga mga Sena stress support ka ron. Nga, para nimo nga to be realistic ka ron and confident. Samtang samtang working ka on your emotional foundation ka ron. Nga, which may be a distant relatives or other people ka ron. So make sure lang ka aris nga imong i-utilize kining orasa karon. Make sure to utilize this time karon to understand og syempre imong i-encourage sang imong kaugalingon. Wow, bungga. Para sa imong gugma karon aris, no? Kanang adlaw aris no, will take you on the role of a mediator ka. Ikaw ang tunga karon, no, di ba? Kay kanang adlaw particularly conducive to passion. Kay niyato mga ningaging adlaw karon aris, so you've been attempting to keep your cool and approach your romantic relationship with caution, with warning. Pero karon, hala ikaw na jud, you are the mediator. Mediator God o the mediator kanang pala mo nasa media na tor, mediator Jack. Para sa imong karon aris, so, ang imong mga benefits karong adlaw so will be dependent on the amount of work you put in. But you have to reflect on how much
how much you've struggled or studied lang para walay problema, Aries. Para sa imong panlawas mo karon, Aries, no? Kanilang begin, ang imong alawas karon na begin, normally, normal lang jud, but the positive result ko of your daily meditation karon or exercise karon will be readily apparent karong adlaw. So by the end of the day karon sa ng adlaw, you might be able to connect with your inner self with serenity and contentment. Wow, bungga. Para sa pinansan karon, Aries, no? Your natal karon, Aries, your natal. Wala lay prenatal, no? Diba? So, natal siya ka na time to smooth and moderately busy routine mo ka na, but might lead to distracted mind or confusion karong adlaw. So, medyo dili kayo maayo imo ka na o sa pangnuna dahil sa financial, Aries. Oh, wow, bongga, oh. Para tayo, may mind ko, Aries ko, gino ko. Oy, gino ko, talos, karong alaw, fantastic day mo ka fantastic day mo ka to unwind and put all your responsibilities karon aside for a few moments karon of peace. Wow. Peace, Taurus, peace. Yes, imong TL, yes, diba? Oh. So, are they constantly being a part of the day-to-day battle karon? So, take some time lang to relax and go deep into all you can. Wow, sa imong magaron. So, kung in all aspect sa kasing-kasing karon, the day appears to be pleasant for you. Ha? So, you might expect a date with your spouse karong adlaw. Wow, bungga mga Taurus. Good luck and shake hands. Para sa imong karon, ang imong work life karon might take on a variety of forms para nimo karon, Taurus. So you can expect karon your efforts karon magpapatay to pay off if you've been having a difficult time at work karon adlaw. So try to keep up with a multiple tasks karon at the same time para nindot kay mong karera. Para sa imong panlawas mo karon. Kung ginawa ko karon, Taurus, suffering from headaches karon and exhaustion karon adlaw. So you may quickly exhausted karon. So bantay-bantay lang sa imong panglawas. Kay kani man problema can be mitigated o mga balabasa-basa mo na siya. O diba? By your own efforts karon. Oh. So relax today. Try not to put too much pressure sa imong galingon lang. Para sa imong pinasa karon, okay, Taurus, you may count on support yung adlaw, no? Imong mga astral karong adlaw. So dapat you have to working on yourself karon. Eating well, being communicative, multitasking. So mao na yung mga butang ko na magtabang kanimo to find new ways to make money and become successful and healthy. Wow, make money. Because money is everything money. O, diba? Wow. Kung nasa iba, Gemini, everything's going to light and airy karon. So medyo mahangin o going to be light lang, dili kayo maayo kan. So you discover that no one is willing to go as far as you want to go. Wow, bungga, oh. So dapat imong gamiton nga adlaw, use the day to unwind karong adlaw, Gemini. Oh, and let go of control for a bit. Oh, wow. Take a long walk and deep breath lang. O, diba? Para sa imong gumagaron, Gemini, tungod sa mga posisyon karon, sa mga astral karon, so it will be prudent karon not to count your chickens before they hatch. O, diba? Ayaw ipa ang manok. So wala pa mangitlog ang hinangkan dia. So kung nakay plano ko do anything special with your love interest karon, dapat makaibalo ka, be aware that an unexpected disturbance may occur lang dyan na siya. So resulting in the event being cancelled. Wow, bungga. Dili di ay joke lang. Para sa imong karera mo karon, in terms sa imong karera karon, sa imong karera sa emoji minay, no? So we may the most likely feel timang-timbang way down karon and sluggish karon adlaw. So you'll have the impression that you're driving with an emergency brake on. No? So keep trying lang, Gemini. Kaya mabutang, things are about to get better from here. So hang in there lang and keep on grinding lang. Wow, grinding man jud. Hala, grind, Gemini. Para sa imong lakas karon. So you're enjoying the things in your own at times karon, Gemini. But careful lang ka not to overdo it. Ayaw lang ipa-overdo. So, don't you want someone to tell you when you look good or something ano siya? Wow! So, it is nice to remind Gemini that kinahanglan po kag haircut. Haircut karon by someone who cares. Wow!
Ato ka sa barbershop sa Infinity. Siyempre, sa imong pinasal karon Gemini, no? Labi na, kung nag-reorganizing karon sa imong kinabuhi karon to make more money, kinahanglan ka to lay on a stable foundation. Wala ba't stable jud daw, wala ikuha na siya. Kay, lisod jud kayo, it is critical karon to ensure nga ang imong income is stable and constant. Sa imong profession karon, o sa imong workplace change, so na yung mga untapped potential overseas karon. Wow! Overseas, dili underseas. Kung underseas ka, o kinuog ko. Kung underseas ka na, under ka sa imong igsoon nga babae, underseas. Dili underbrand. Hoy, cancer. Oo niya na, bantay lang jug ka. Walay coke. Ay, sure di. Ano sa tubig lang. Hoy, cancer. Kanong cancer, no? Tabang ni mo ang mga kuwang kanong cancer. O help you to enhance sa imong knowledge karon o ma-improve ang imong communication karon, skills karon adlaw. So you'll be keen interest karon in an emerging field of knowledge. Wabong ka kayo ha, no? Imo tabang nimo ha. So study lang, so basa lang jud. Sa imong gugma karon, you might work up to the confidence magsali karon. Confidence to express your affections for your partner kanong adlaw, Cancer. So make the most of any unsa man ang mga opportunity karon that may arise to talk about your partner, about improving sa inyong relasyon. So it is the day that the Lord has made when you let yourself go with the flow. Are not concerned with many other things na dot imong partner pakmong ka. Sa imong karon man mo karon, kanong adlaw no na mga benign synergies karon. Benign. Before sa B10, benign gara po ni si Cancer oy. Today's benign synergies karon can make your work day either fantastic or terrifying, depending on how you take it. So, kung it may be overwhelming karon adlaw, Cancer, or especially when more and more duties are thrust upon you. Ala, good luck. Para sa imong palawas karon, your day will mark me a great sense of enjoyment karon, health and general well-being karon. So, nakay great attitude ka about something important karong adlaw. So medyo okay ang imong panglawas karon, Cancer. Wala So maintain lang your physical vitality. Imong vitality sa imong 36, 26, 36. Di ba? Sa imong financial karon, Cancer, appears to be a good day for money. This is a good day for money mo ka, Cancer. So there are no cautionary signs for you today. So na yung mga professional dealings karon or investment karon are a go, di ba? Wow, so you can take yourself some of your favorite products or fantastic shopping. Wow, bungga. Bungga man si Cancer, fantastic shopping. Pero window shopping lang, window shopping. So, mauna atong percent sa atong kapalaran karong adlaw. Happy lang. Si Aries, Taurus, Gemini og si Cancer ang unang set nga mapas mo karon. Kay sila ang unang nituo sa atong kapalaran. Ang atong kapalaran, mauni kapalaran sa atong kapalaran. Kaya og di mo magkapalaran, wala jud mo. Di ba? Tinga na Napoy nang utana diri Sir Lando. Nganong ang lente sa kamera bilog man unya inikuan sa larawan parisukat man. Unya na mga utana sa kong Sir Dahay kasi may sing picture dili. Ngano daw ang lente circle man dahil nganong square man inikuan. Sige, tumaga. Katawa. Ruben, tumaga, Ben. Hindi ko katubagan eh. Hindi mo katubagan. Wala sa kinabaan. Si Ruel Enriquez, nalagi agtang sinaw, no? Nalagi agtang sinaw, si Ruel Enriquez. Wala, mag-musik na tayo. Wag, sakit na. Regine. Og sa kalay mong mga pahiyom og sa mga kasikas
O sa mga kasikas din makita ni mo ang sa mga kasaba sa mga tao. O labi na sa atong mga handurawan sa mga kailadman, salig na dyan mo sa kinaigangan. Ano ba yung problema? Ang wa sila kasabot kay Ginoo ko laom kato nga Bisaya. Di na nga itong mga kinaadman, di na ito may balang sa itong mga pagkulog kabildo ka na ito. Unsaon na lang nga pagmaya sa itong kinabuhi nga dili man ta sukad. So, di ba? Ginoo ko magbaklay la. Di ba? Sa atong mga kailadman, ug ilabi na sa mga agik-ik, mga kahidlaw, sa mga kakilom, sa mga huyuhoy sa hangin, sa mga panganod, sa mga kagumgom nga si Charon. Wow! Wala sila ka. Minamina po sir dahil wasa kabalos ubang Bisaya mo. Aray. Ang sabihan niya lang atong second set sa itong pala ng adlaw. A few moments later. Labi na sa imong mga pagsulti nga tukma sa ilang giingon. Labi na sa mga hinuklog sa bansagon sa atong mga kaliwat. Iyos Ruben, si Ruben nga. What? Di ba? Sa mga gay-gihay, sa atong mga tulmanon, ug labi na sa mga tao nga managluling hayaw karon, di ba? Okay ka lang to. Okay lang eh. Pwede. Kalit si maning Bisaya. Oy, kulirit. Very much. Diyan dyan na sa Marino. Bisaya, no, di ba? Oy, Leo. Oy, karon Leo. You have a lot of energy, karon Leo, no? Og siyempre, a good spirit karong adlaw. So make a call lang to your bodies karon and plan, get together. Wow, bongga. So ikaw no, schedule lang a regular workout to keep your vigor for a long time lang. Para sa mo gumagano layo, no? It's time to take a step back karon and look at your relationship with a critical eye karon. Medyo di maayo karon ha. So may have overlook na yung mga importanteng positive features karon of your relationship karon Leo. But you must recognize karon that you are keeping your bond strong lang. So take them into consideration lang as you study sa mga, siyempre, sa mga intricacies of your connection. Wow! Intricacies! Kabala sa delicacies. Oy, kanong layo, no? Kanong mong creative approaches karon sa problem solving karon, mag-earn na og respect at work karong adlaw layo. So to get the most out of your creativity karon, you should enhance within yourself lang para walay problema sa imong karera karon. Para sa imong panlawas karon, take special care karon to avoid your knee and ankle injury karon adlaw layo. Batay nga, knee and ankle injury. So dili pwede si auntie ani ankle injury. As soon as possible lang, ingat-ingat lang. So continue to play sports lang and work out in the gym lang. But syempre, you have to aware of your joints and how much stress you are placing on them lang. Wabungga. In the name of sportsmanship. Para sa mga pinansal karon layo, no? Kung gusto nyo mo diversify karon sa mga assets karon, beyond stocks karon and bonds karon adlaw, so dapat imong consider kan mga investing residential or commercial property karon. Labi na sa mga numerous low value stocks nga mo na mag-yield kanimo karon long-term benefits karon. So ikaw kay pagka maka-decide, you don't have to decide everything right now. Pero you start planning now. Bungga magkalayo.
Oy, Virgo. O, di ba? Oy, Virgo, karalawa, mag-focus ka. We'll shift to the sa mga detalye ko ng daily life karon. Kay over the following days. So, ikaw rin, you're staying to the top. Or you're staying on top karon. Of they will be especially beneficial para nimo. So, keep an eye out of your over-analyzing issues lang. Napapatay para wala'y problema. So, aside from that, it will be a very productive day nimo. Wow, Ginoo ko bungga. Para sa imong gugma karon, do not ayaw ka discourage karon. If your date does not go as planned, di ba? So dapat you have to allow time for a relationship to develop na. So you can see, di mo makita nimo sa heart, Virgo. But rest assured that your lover has a golden one. Wow, Ginoo ko. Bungga man si Virgo. Para sa mo karon. You've been busy making busy karon, love kami og mga bagong connections karon. But don't lose sight of ones you've come to rely on. Para walay problema. Labi na kanang kalbasay karon, those old relationship karon are similar to your retirement fund. So it's an investment. So you don't want to abandon lang para walay problema sa imong karera. Para sa imong panglawas mo karon. Ay karon alawa ay mga asalay mo karon allow to pay attention sa imong gibati karon. Your feelings karon, Virgo, without being swayed by expectations karon. Mabatag kayo ma-place on yourself at other times of the month. Di ba? Wow, bungga mga Virgo. Ingat-ingat na dyan sa avoid lang. Drink water lang. Continue sa imong exercise regimen. Di ba? Diba? Sa imong pinasal ka ng Virgo, avoid avoid ka ng mga impulse purchases ka ng adlaw at all costs ka ng adlaw, Virgo. So if you have a conference karon or other public event karon plan karon adlaw, so it can be extremely beneficial kanimo. So keep a close eye lang on contacts you made. Since it's crucial to your future success lang. Oy, Libra. Oy, karong adlaw Libra, Merkulis ron. Joke lang. Libra, you'll find taking a more free-form approach karon sa imong mga endeavors karon works best for you. Wow, so people seem to be drawn to you. This transit karon, nag-urge nimo you to break free from your shell and express sa imong galingon more openly to others. Wow, bungga. Sa imong gugma karon, matay-matay po ko ha. Be cautious na both since deception and dishonesty karon or rapidly approaching your sign. So ikaw yung be wounded karon even if it is inadvertent and letter lang. So medyo sa imong gumagaron. Lisod kayo nimo Libra ko is a difficult day nimo. But the events will only strengthen and empower your love. Nga mo na mag-attest kanimo to the affection in the future. Wow. Budyaka, abante. Libra. Para sa imong character ba nimo karon? Your energy karon stuck by other people's attention karon lawa, Libra ha. Unless you lose your equilibrium, there might be a fantastic day. Wow, bongga. Just to gain some perspective lang jud, Libra. So consider things outside to the office. Kay the most difficult, pinakalisod ko ng things will respond fairly and not allow negativity para to damage your attitude or your word. Para sa imong panglawas karon, day by day karon, imong creative ability nag-increase karon daw, Libra. This time will be true of your workload lang jud. Labi na sa mga kalbo diha, nasa sa AJ, nasa di ba? So come down. You should seek relief by getting massage or with aromatherapy. Wow, bongga. Kay mo ito na bakaugma sa Land Memorial Garden. para sa imong pinasagan ron. You will attempt to make make your budget in order to save your future investment. Bantay-bantay, mag-save lang ka following a class a few days back. Also assisting your in gaining a better understanding sa imong financial requirements and priorities para wala problema. Libra. Uy, Scorpio.
Correct, Scorpio, karon imong financial benefits karon are unanticipated, Scorpio. So academically and professionally, you may able to push your bounds further. So mag-demonstrate ka sa imong kaalam, your knowledge. So you'll be in a state of euphoria. So dapat you have to express yourself freely. Oh. Remember, Scorpio, that blood is thicker than water. Also, imong i-feel ka adawa and experience it for yourself. Wow! So dapat ka adawa, you have to dedicate ka adawa to your family and friends and have a good time. O, di ba? Wow, bongga. Sa imong gugmag ka Scorpio, no? Ang karong mga ineriya karon, you could be in for a simple surprise if you're doing a party karon. For starters lang, someone you thought was close may reveal their real colors. While someone else you hadn't given much attention to me suddenly soar extremely high in your evaluation. Wow! Oh, kining second person karon could be a lovely gift and a breath of fresh air. Scorpio. Wow! Para sa imong karon kanalawa you are more conservative attitude karon to your work and all professional affairs. So, oh, wow! So, ikaw na ang Vice President for Professional Affairs. So, mag-demonstrate ka nun, when you demonstrate your solid, grounded, and practical side ka nun, imo ma-acquire ka nun, Scorpio, the respect from your peers and employers. Wow! Wabungga! Oh. Dapat Scorpio, just honest lang and dedicated efforts lang dyan. Para sa imo panglawas mo karon, imo ma-record what needs to happen in your life karon. And you're only one who can make necessary changes karon, Scorpio. So karon is an excellent moment to design your own environment literally karon. Kay with the alignment sa imong lugar karon, change is conceivable sa mga lugar nga you believe possible. So reduce lang sa imong calorie intake. Bantay Scorpio. Calorie intake to help maintain your energy levels lang. So, begin lang by eating lighter meals. So, dapat kanimong kaon, nadyo ka, madala dyo ka og lighter. Lighter, kayo mo ng sigaan. Lighter meals man. Ulirit. Para sa imong pinasa karon, ang universe karon Scorpio nag-advise mo to look into the classes, seminars and workshop nga mao nay magkatabang kanimo to improve your skill set, particularly when it comes to making and investing money. So you arrived in a crossroad karon in your life, you must delve within yourself para imong ma-determine kung what truly you want to do for a living. Pero be truthful. Pas imong kapayas, fruitful na. So, an attempt to make it work, Scorpio, okay? So, manamana na, okay, no, Scorpio, ha? Okay, no. So, manamana na itong second set sa atong kapalaran karong adlawa. Diba? Si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga no, sila ang unang need. Ikadawa niya yung una naman. Paita lagi ni magano sa mga pag-ita nito sa mga hugma sa imong kasing-kasing nga dili na sa mga gihay-gihay di ba wabungga man sa kinabuhi noon. Managingon nga uy kanang Earl di ba Earl da Rosa di ba kung layo man ka sa ako da malayo Earl da Rosa diya sa Barangay Balono. Malayo ka man sa akin. Hindi ko man maipakita kung gaano kakalaga. Basta magtiwala ka. Kasi di mo man abot ang yakap ko. Ang importante, hawak mo ang mundo ko. Napo diya, Sir Lando. Usay sa minsan, Sir Lando. Gusto ko nang sumuko sa love. Di ba? Dapat lang. Dapat mo suko na dyan ka. You have to suko. Sumuko ka sa love. Kasi ang panahon ka ron.
Ang oddo na lang ang tapat, tanghali na lang ang tapat. Dalawa. Panahon na. Oh. Na lang ang napapakilig. Motolite na lang ang tumatagal. Joke lang, happy-happy lang. O, di ba? Oh. Okay, basta mo kabalo, no? Oh. Basta mo, nandiyan na, oh. Gusto lang nako, ha. Gusto lang nako nga makaibalo mo. Nga ang buslot sa Ribisco, 78 ang buslot sa 78 ang buslot sa Ribisco. Mupalit na si Ronaldo, si John da sa Infinity, palito na ang ipon. Asa na si Ate Peta sa Prince mo ba? Natinood ba ka nagilikuan ng 78 ang boss sa Ribisco? Palita bihin. Asa sa may Argin ay, tapadulong sa Sari Store ay. Wala ko naman ito ng ilang babang bagalong siya kita. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, pagkarami na dyan kaon, alas 11 na. Hello, lami na dyan ikaw, no? Labi na sa Princess Rosa Barcode, wow! O, diyan sa mas batsoy, sa tumakarin na shopping karinderya. Happy ng dyan, wow! O, siyempre sa Skybox Coffee, wow! Diyan sa Princess Tilawi lang, night taste na malas spice of seafoods, wow! Diyan lang ang, siyempre, 093640400314. Tilawi lang, siyempre. Barcode Green and Restaurant. O, diba? Wow, happy lang, Jod. O, diba? For catering and pensions. Dahil lang ang 0905389975. O, diba? Wow. Sosyal kong tubig, ha? Sosyal. No? Sosyal ang sulanan. Diba? Happy lang. O, siyempre, yan ang atong third set. O. Third set, si Wapa Kills. A few moments later. Wapa Kills. Yeah. O, diba? Charot-charot. O, diba? Charot. O, diba? Na pa yung mga charot, pet malo. Mga hugno, mga slamas, kalagabuhi. Nandiyan mga dagun sa huyuhoy. Diba? O. Kanang imong pagpaspas o pagkapaka sa imong mga pak. Ganun, di ba, sa kinabuhi. Awat siya itich na banggitis na sa kinabuhi. Hoy, Secretarios! Hoy, ka na, Secretarios, no? Medyo free. O, you're free of stress ka no? Break of stress, tension, and pressure ka na dawa. So ka na alawan na kay peace and harmony ka no? I'd like to join you. Wow, bunga maga, wapay problema sa imong magkaroon. Kanang imong current component karon in a place such as karon. That it be preferable to take a break from your relationship karon and loved one. So use this time to go off by yourself and siyempre, imong have to do all the things that make you feel uplifted and refreshed. Wabong ka. Sa imong karon mo karon. Karong adlaw ano today emphasizes karon to start a new cycle of progress karon. Kung yun sa imong profession karon and career karon adlaw. So this is an excellent moment karon to purge yourself of old habits og siyempre and behavior cannot no longer serve you begin. Wow, sa imong panglawas karon Secretarios. The most essential thing you can focus on right now is to develop the habit of promote sa imong healthy karon. Healthy living karon. Dapat you have to inculcate anything. You have to inculcate anything you enjoy. What is beneficial about cycling, running, sailing, yoga, or playing volleyball, or whatsoever, bala up forever and ever. If you enjoy yoga, okay, go on, invest. Sa pinansyal karon, in the early part of the karon, medyo you will be acting in accordance with the basic nature karon when it comes to financial problems. Ay kabla ka, but in the end, ana siya,
At the start of the day, nakay financial problems, but in the end, pareho lang gyapon, nakay problema sa financial lang gyapon. Joke lang. Probably try to comprehend lang that a penny saved is a penny earned. Pinilupi. Capricorn. Capricorn, you're in good mood karong adlaw. You're in good mood karong adlaw and looking forward for a new challenge karong adlaw. Perhaps you are motivated by a sense of orderliness and make an extra effort to organize your workstation karong adlaw. Para sa imong gugma karon Capricorn, make up family activities karon man yung priority karong adlaw. So you've been neglecting your family no matter how busy you are. It is time to make amend lang o picnic, an activity o para sa imong a lot of fun for your family. Kaya nakalimtan mo sila. Bantay-bantay na ka. Muna pinapunta love of your family, Capricorn. Para sa imong career ka man mo karon. You made it your job to start new project kanong Capricorn nyo, so you are not too much on your desk. Ever finish na. O, diba? So, alam ko ka-embarrass na to seek assistance. So, alam ko mangita ko ay problema na siya. Para sa imong panglawas mo karon, you enjoy experimenting with your workout karon, new ways karon. But you not be utilizing your physical activities karon to their full potential lately karon. Wow! So, karon adlaw nag-transit to provide you with some entry points karon with a beautiful world of physical activity. Wow! So dapat open ka for new experiences which come out to unexpected bundles karon. Wow, bungga. Swing, dancing. Wow, mana pinagindot ha. Manay pinakakuan. Para sa mo pinasal karon, when your profits karon are not flying to the ceiling, asa mga propita, mulupad na di ay, profits. So they are plummeting to the ground karon. So extreme like medyo na kay problema karon. Sa imong pinasa avoid lang sa mga alam na extra forces karon nga dili kinahanglanon. Para wala problema sa wawards. Aquarius, early in the day karon, so there will be a desire to withdraw some way karon. So you're breaking out of your shell karon, are ready to interact or make an impression lang. Wow, bungga man ka. Para sa mong magkaroon Aquarius, no? It is easy for you to remember kanon that you are just as valuable and, syempre, deserving of meeting your own needs. Di ba? And desire as your partner. So, nakikapratang karon. So, kung wala pa kayo nakita karon, this is an excellent day to commit to doing so. Di ba? When both partners can experience depth and intimacy of their own, ang relasyon na sa Aquarius are far healthier and more successful. Amen. Wala sa imong karamdaman mo ka ng Aquarius. At yun sa face ko naman, if you stay connected karon, it will pass more quickly kang. Now more than ever kanon, ang imong co-workers karon are your most precious assets karon. So don't be aloof, so stay with them. Pero wala problema, so the greatest time to double down sa imong ipangbuhat karon and focus on achieving sa imong goals. Sa imong sa imong panglawas karon. Medyo imong gibati karon Aquarius, so you are frustrated karon og underappreciated karon in recent days. Kay medyo you're focusing all your attention on others og siyempre expense of your health. Wow! So it's time for you to focus karon on your affection of yourself. So pay attention lang sa imong eating habits ha, Aquarius. So get lots of rest or treat yourself to spa. Wow. Unya na mapaspara ko. Kurit. Para sa imong financial karon. So one strategy karon Aquarius after another being ruined by your emotion karon. Kay karon this is the only phase karon. And your perseverance karon and hard work won't be in vain. So you have to look forward a prosperous future, Aquarius. Wow, bunga. Pisces. Nalaban yung load. Nalaban sila. Siyempre, salamat so ka. Yan na ko masalamat ay. Pisces. Di ba salamat? Karang Pisces do, predicted ang karong adlaw ni mo Pisces do will begin on an upbeat and joyful note for you. So your day will be pleasant until afternoon.
So sa gabi, dili na. So na kay mga worries in ka evening, kay afternoon naman ko tubig. Para sa manggong magkarapasis, no? Under the current cosmic influence karon, you may be able to connect with someone is profoundly in spiritual sense karon adlaw. So na yung mga alignment karon nagsuggest mo that the two of you had been intended to meet lang. To mag-meet na daw mo. Oh, wow. And the time has come. Well, good luck. No. Sa imong karon naman mga Pisces, no? Unless you are totally prepared ka kayo and have all the information you need, kanang imong your efforts karon in the career sphere will met with significant opposition karon adlaw. So others can be looking for firm answers lang. Wow, ginoo ko arrest, perfunctory presentation, won't sell your proposal. So ayun ang pugsay mo, di ba? So try lang to prepare beforehand and give your best performance labi na sa mga favorable result Pisces. Para sa mong lawas mo karon. Okay karon Pisces, no? Medyo karon na yung mga judgment karon nga put you to the test, ha? Kung ano yung effort go to resolve for you. So making smart judgment lang in no area of your life, mo na pinaka-importante than your health. Oh, so there is no predicting what your future holds. Pero magka-prepare ka mga efforts karon para ma-improve your wellness daily by making wise decisions about your nutrition, rest, imong exercise. So dapat imong gamiton imong abilidad wisely. Use your abilities wisely, Pisces. Para sa imong pinasyal karon, medyo ang mga planeta karon na on your side karon adlaw. So your thoughts, ang imong mga ngipon, thoughts your thoughts are putting together a savings and investment plan. So particularly for your family. So okay lang nga, wala problema. So avoid lang sa mga purchases. So consider lang imong working major concern to meet your needs lang. Wow, bongga. So manaman mga ito kapalala ka ng adlaw. O ba, pagalawa? Ang ito pala sa tambal o di siya pwedeng ganun ng tambal sa unsang klase. Sige. Because the doctor persists and sort your symptoms. Get your card, your cash, and transactions. Di ba? So thank you very much. Thank you very much sa among manager nga maglabad yang ulo pag-prepare inyong zodiac sign para mapapuan jud mo. Na mapas mo jud mo. Salamat jud kayo sa among station manager. With the help of Ruben Pardo and Jomar, Papa Jom, salamat jud kayo sa among mga silingan nga nagkalabad ilang ulo. Salamat. Allah, kay naniod to na sila. Lahat to ng ilambay mo na love you. Kung sa'yo masudan niyo diya. Dapat frisco, love. Na, Syagit na. Regine! Tunog Marino live broadcasting from CSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Hello! Wow, nagkaon. Salamat. Wow, ang atong hearing karong adlaw. Wow! 721 o 242. Wow! Congratulations! Siyempre, nasabi ko lang sa say goodbye. Nag-impact na si Diyos. Kalas 12 na. Siyempre, nautap ko na sa utap. Hindi kayo ang panahon. Basta mag-start na with a happy, di ba? Happy smile. JJ lang, Diyos. So, salamat sa among broadcast Operation Supervisor, wala si Mr. Renato Suho. Siyempre, ang among station manager, Line, ang wapito mo na kugihan, Dr. Rena Lentida. Hi! Ang siyempre among broadcast technician, wala si Mr. Ruben Cute Fajardo. Siguro naman ko ng adlaw, ang sabaas, kanginan, ang tigpagkatawas, kawanangan, wala sa nung Bisaya, the one. Very much. So, sa akong programa Katupngan, pwede man. Sa akong programa Katupngan, di mo laman, ang gitik-gitik pasiyaw. Landong Bisaya,
nyo sa sikat nakakusog ng istasyon kan panahon na HOTLINE ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mua, mua.